Ali da li ste znali da možete da napravite svog sopstvenog asistenta koji već zna vaše smernice, vaš stil, vašu industriju i kome ne morate svaki put iznova da objašnjavate kontekst? Od lansiranja koncepta Custom GPTs, korisnici su kreirali više od 3 miliona prilagođenih AI asistenata. To su specijalizovane verzije ChatGPT-a koje su konfigurisane za tačno određenu namenu, bez ikakvog programiranja. Možda ste već koristili ChatGPT za pisanje mailova, analizu dokumenta ili brainstorming, ali da li ste znali da možete da napravite svog sopstvenog asistenta koji već zna vaše smernice, vaš stil, vašu industriju i kome ne morate svaki put iznova da objašnjavate kontekst. Danas pričamo o tome šta su Custom GPTs, kada ih koristiti, kako da napravite svog i pokazujemo primjer iz naše prakse. Ja sam Vojislav Vučićević, AI Innovation konsultant u ICT Hubu. Dobrodošli u novu epizodu AI Talks. Custom GPT je verzija ChatGPT-a koja je konfigurisana sa specifičnim instrukcijama, znanjem i pravilima za tačno određenu namenu. Zamislite ga kao specijalizovanog asistenta koji već zna vaš kontekst. Evo primjera za različite sektore. U marketingu GPT koji poznaje vaš brand voice, smernice za komunikaciju i ciljnu publiku i svaki tekst piše u skladu sa tim. U prodaji GPT koji poznaje vaše usluge, cenovnik i najčešće prigovore klijenata i pomaže u kreiranju ponuda i odgovora. U HR-u GPT koji poznaje vaš pravilnik, politike kompanije i procedure i odgovara na mnogobrojna pitanja zaposlenih. U edukaciji GPT koji na osnovu vaših materijala pravi kvizove, sažetke i planove učenja. Ključna razlika u odnosu na običan ChatGPT. Ne morate svaki put iznova da objašnjavate ko ste, šta radite i kakav stil očekujete. To je već ugrađeno. Kreiranje Custom GPT-a se svodi na pisanje dobrih instrukcija. Evo jedne strukture koju preporučujem. Uloga i identitet, ko je ovaj GPT, kakva je njegova ekspertiza, na primjer, ti si iskusan marketing konsultant, specijalizovan za B2B sadržaj u IT industriji. Što se tiče konteksta i znanja, važno je koji dokumenti, smernice ili podaci su mu dostupni. Možete čak uploadovati PDF-ove, tabele i priručnike, sve što je potrebno za širi kontekst. Pravila ograničenja, šta sme, a šta ne sme da radi. Na primjer, nikada ne koristi neformalan ton, uvek citira izvor ili, na primjer, nikada ne izmišljaj podatke. Format i stil outputa, kako treba da izgledaju odgovori. Primjer, odgovaraj u tabelarnom formatu, koristi kratke rečenice, uključi uvek 2 ili 3 konkretna primjera. Što se tiče ciljnog korisnika, opisujemo ko će koristiti ovog GPT-a, na primjer, korisnici su zaposleni u sektoru prodaje sa osnovnim znanjem o AI. Pokazujemo vam naš sopstveni primjer. Za ovaj serijal AI Talks koristimo Custom GPT koji nam pomaže u generisanju scenarija za epizodu. Kako radi? Uploadovali smo mu sve transkripte svih prethodnih epizoda, strateški dokument serijala, smernice za ton i stil, kao i brand guidelines. Kada radimo na novoj epizodi, kažemo mu temu i on generiše prvi draft scenarija koji je već usklađen sa našim stilom, formatom i ciljanom publikom. Ali, i ovo je ključno, human in the loop je obavezan. Svaki draft koji AI generiše prolazi kroz našu proveru. Mi dodajemo lična iskustva, primjere iz prakse i proveravamo podatke naravno i prilagođavamo ton, ali AI uštedi otprilike 60 do 70% vremena na prvom draftu, ali opet krajnja kontrola i odobravanje sadržaja je uvek na čoveku. Ovo je princip koji važi za sve Custom GPTs. AI generiše, čovek verifikuje i odobrava. Custom GPT su jedan od najmoćnijih i najnedovoljno korišćenih alata u ChatGPT ekosistemu. Za 15 minuta možete napraviti asistenta koji će vam uštedjeti sate svake nedelje. Isprobajte danas. Otvorite ChatGPT, kliknite na Explore GPTs opciju, pa Create, definišite ulogu, dodajte kontekst i pravila i voila, imate svog specijalizovanog asistenta. Ako vas zanima još više o ovoj temi, na našoj novoj platformi za AI edukaciju, Docit AI, vas čeka kompletan prošireni modul sa dodatnim primjerima i praktičnim vežbama. I za sve gledaoce AI Talksa imamo poseban poklon.
Kod AI Talks 20 vam donosi 20% popusta. Sve informacije i link naći ćete u opisu videa. Ukoliko vam je ova epizoda bila korisna, podelite sa kolegama i subscribe na naš YouTube kanal. Vidimo se u sledećoj epizodi AI Talks.